থ্যাংক ইউ স্যার এইটো হ'ব এইটো হ'ব এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণটো আপোনালোকে জানে মইতো এতিয়া এই ইস্যুলৈকে মই BTC का फंड बढ़ाना चाहिए, बजट बढ़ाना चाहिए और सेंट्रल का स्कीम, दिसपुर का स्कीम हमको प्रायोरिटी मिलना है। BTC को डेवलप करना है, ये एक नंबर प्रायोरिटी। इसका बाद मंत्री मैंने ये मैसेज भेज दिया, दिसपुर में भी भेज दिया, दिल्ली में भी भेज दिया। मंत्री नहीं देने से भी हो जाएगा। हमको ये काम करने के लिए हमको प्रायोरिटी मिलना चाहिए बस। কাম কৰিবলৈ বাকী আছে মানে আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিভিউ মিটিং কৰিম, গোসাইগাঁও হিচাপে কৰিব, কোকৰাঝাৰ হিচাপে কৰিব, বাক্সা হিচাপে কৰিব, এনেকুৱা ৰিভিউ মিটিং কৰিলে PWD ক'ত কি হৈ আছে হোৱা নাই মই ৰিপৰ্ট পাম, এডুকেশ্যনত কি হৈছে হোৱা নাই মই ৰিপৰ্ট পাম। তো সেই হিচাপত ৰিভিউ মিটিঙত যিটো আহিব সেইটো প্ৰায়োৰিটি বেচিছত আমি কাম কৰি যাম। মুঠতে কাম কৰিব লাগে। ৰাইজে বহুত আশা কৰি আছে আমাৰ ওপৰত, বহুত আশা কৰিছে। আশা কৰা মতে আমিও কাম কৰিব পাৰিব লাগিব। কথা সেইটো মুঠতে ৰাইজে বিৰাট বিশ্বাস কৰিছে আমাৰ ওপৰত, বিশ্বাস কৰি পেলাই এনেকুৱা আমি ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তো ৰাইজে বহুত ধৰণৰ সমস্যাৰ কথা কৈছে, সেইবিলাক সমস্যাটো মুঠতে আমি কৰিম, সমাধান কৰিম। শপত গ্ৰহণ 12 তাৰিখত হ'ব। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া বা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া হোম মিনিষ্টাৰ আহিব বুলি আমাক জনাইছে। যেনক আমিও থাকিম। আমাৰ মন্ত্ৰী আমাৰ বাৰ্গেনিং নহয়, ওদালগুৰিৰ পৰা আজি কোকৰাঝাৰলৈকে একে কথাই। কোনোবাই যদি ব্যক্তিগত আলোচনা কৰি পেলাই কোনোবাই যদি মন্ত্ৰী পায় আমাক ক'বলৈ একো নাই, কিন্তু আমাৰ দলৰ পৰা মন্ত্ৰী বাৰ্গেনিং নহয়। এইটোতো ব্যক্তিগত কথা। আপুনিও বিচাৰিব পাৰে মন্ত্ৰী, ময়ো বিচাৰিব পাৰে মন্ত্ৰী, আপুনিও বিচাৰিব পাৰে কোনোবাই। মই কৈছোঁ মন্ত্ৰী বিচাৰাটো চবেই বিচাৰিব পাৰে, এইটো অধিকাৰ। কিন্তু আমাৰ দলৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে মন্ত্ৰী বাৰ্গেনিং নহয়। 1 নম্বৰ BTCটো প্ৰায়োৰিটি। আমাক কাম কৰিবলৈ সুবিধা আমি পাব লাগে। দিছপুৰৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা বাজেট বঢ়াব লাগে, সেইটোৱে। ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰী দিয়ে না নিদিয়ে দিছপুৰৰ কথা। सर असम में नया सरकार जो होने जा रहा है तो आपकी BPF से मतलब क्या होंगे? मिनिस्टर का डिमांड सर। मिनिस्टर का डिमांड नहीं है। BTC को डेवलप करना है, ये 1 नंबर प्रायोरिटी। इसका बाद मंत्री पहले BTC में जो समस्या है, लैंड का हो, रास्ता का हो, एजुकेशन का हो, बा ये हेल्थ सेक्टर में जितना भी जो प्रॉब्लम है उसको समाधान करना 1 नंबर प्रायोरिटी। मैंने ये मैसेज भेज दिया, दिसपुर में भी भेज दिया, दिल्ली में भी भेज दिया। मंत्री नहीं देने से भी हो जाएगा। हमको ये काम करने के लिए हमको प्रायोरिटी मिलना चाहिए बस। BTC का फंड बढ़ाना चाहिए, BTC का फंड बढ़ाना चाहिए, बजट बढ़ाना चाहिए और सेंट्रल का स्कीम, दिसपुर का स्कीम हमको प्रायोरिटी मिलना है बस। सर जो BTC से जो MLA जीत के आए हैं तो आपको उनको क्या बोलना? कौन जो MLA नए नया MLA काम करेगा, काम करना है, काम करो। पब्लिक ऐसे वोट नहीं दिया है, आपका ऊपर में बहुत भरोसा है। आपको विश्वास करके पब्लिक ने वोट दिया, आपको सिखा दिया। अभी आप पब्लिक के लिए काम करना है। থ্যাংক ইউ স্যার। এইটো হ'ব এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণটো আপোনালোকে জানে মইতো এতিয়া এই ইস্যুলৈকে মই